खुलुमबाय स्टुडियाव दं किलिकां ब्रह्म BTR नि एम दावबायसा बर'नि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि BTR नि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ आसामनि खेलो इंडिया वुमेन्स उसु लीगआव 1 लाख रां अनसुंथाइ होदों। बर'नि आइजो नेशनेल उसु जाज उदांस्रि नार्जारिनि नाजानायाव BTR सरकारनि एम दावबायसा बर'आ खोथा होनाय बायदि 1 लाख रां आसामनि खेलो इंडियान वुमेन्स उसु लीगआव अनसुंथाइ हरो। आरो बे अनसुंथाइखौ मोननो हानानै आसामनि खेलो इंडियान वुमेन्स उसु लीग एसोसिएशननि सोद्रोमाफ्रा BTR सरकार आरो BTR नि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो हेफाजाब होगिरि नेशनेल उसु जाजेस उदांस्रि नार्जारिखौ खौरांनि गेजेरजों साबायखर बावो। 8 जून खेलो इंडिया वुमेन्स लीगत BTR गवर्नमेंटर পৰা আমাক 1 লাখ টকা দিয়াৰ কথা কৈছিল স্প'ৰ্টছ CM মিষ্টাৰ দাৱৈছা বৰডাঙৰীয়াই আজি আমাক তেওঁৰ কথা ৰাখি আমাক 1 লাখ টকাৰ চেক এখন দিছে। তাৰ কাৰণে আমি অসম উচ্চ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে BTR গভৰ্ণমেণ্টক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ উচ্চ এছ'চিয়েশ্যনে আমাক যিখিনি সহায় কৰিলে সেইবাবে আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সকলো বিষয়ববীয়াৰ লগতে উদাংশী নাৰ্জাৰীকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি তেওঁলোকৰ সহায় সদায় কৃতজ্ঞতাৰ হিচাপে স্বীকাৰ কৰিলোঁ।